Zion Roma, Pathian in Vincent, Tarathi in a poetry theatre, and one Lame. Voinia here, the Laguna, by Captain England in Suga, and I was a cabbage spell and the poet, a big low take and Tatsuga, Mase, Siam Choten, Lemton Soyava, and a Saberin, He, Flight, Satuan, here, Kalolong Sowa. Voinia hin eng na sang nge kan khodon kan shelova ama ga chupathian en shoyanga sang taka pathian ne khobdurin kan bil rote kan lo siam don ne chuanin duna chuan kan ke twin thru te kha kal sela tilai mun atran hun mi ram sak sela kan ke bin rote yo so mu pathian tu thian ni le ai ha u FSC bunro cha so ma thuma cha so area chu va ni ni chalawa chuan in do zo ni thole in ti zo vek nu po a in din the na tori pathian ra thon phong kim chu la ro chu ki chuan in kong chu thu ta na she in fel na ong tho chu ha in tin chân ngầm ngân khung lệ khá rào môn nga bà thiang thử chú lão la trông trai na lệ bề na bề rê mi em hôn qua khá rào với trông trai chú mi cô bà chuan bà thiang lim dòng dòng ta Pathian shroina in DME term don lam kan no thian do ta der maya tun fellowship kan fellowship number do tu ani do na tun term ta na kan last fellowship hi pathian in remedy zone in khale second Sunday ya kan ne yang chu ta chuan DMGE year long competition in ti siam na number zaipol in ti siam na kan nei do na kan in ti siam na lottery Christian na bon par zama so ni panina top na niya ka shin hi aran kunin ti la kha ani do na kan thiam sa de fekama hela kan an than na chan chu mizo ina khor la ti to me yang kan leite zinga amoi le saklo tak mai ani a helai te ni la ma to kan satama bia kin lam thingin apart kim nge ya thiam taka sakthei na kun ni kan thiam ka na kun cha kan mai chu bang chon mani branch zai pola khanin kan zai thiam le bo thiam la bo kan tui lo mo mani tan chu kan lo na tu ni ti kha share in zero effect theila tu na hian branch ti na la ziri kan pui me ka thur te gen kan ten chu don nya kan in ti siam a in ti tu te hi puvil na som dong kan DMG advisor pu hian ni na sa le major le pu ya sha se te ani do na ne the zone in DMGE in Kansan Sinbu nei chun chalai te chian hi DMGE fellowship kan nei ni apya ma han sem ka ani china voinia po hian an lo sem le do na in khom ba na hian thu chairman la tak kan ziak china member tin ten ngai lu thiamila he tun issue article hi thu ziak thiam tak I Dr. B. Lazar liana ania chu chuan in ei mani ta na tangkai pathian thu ti thu ziak kha tun issue a hian article ron ziaka ama hi delia a online point DME member le khoklang tan po tangkai tak chin kha ania tuna hian ani hi MZU lama sociology department assistant professor na thok me ka ti chon hilaya inge munir ka bia lama te po committee member te lo ni to china DMZP lama te po president post secretary post lo chen to chin buka so wan chon in hi voinia ani chalai te chian article thu ziak that ta ka ron tho le a kan lo me ma chu member te po include takin kan lo share don nya ti chon faith promise kan pon for chinagin DMGE hianin ke mani india bonan le missionary support nan kan mga atam lua le tlem lua ka omlova kan ne ang tok kha kan pe khan kan missionary support ten kan dum na chale thon takin an nei thei kha ti shain kan luang chwa
zelanga apoi salut tamle tamlo kha kan te no berani lova e enge herung bona han member atam thiam ber kan te ho le zo kha ka kan du dan berani te chuanin DMG hian kun terms kun hian missionary hi pathum kan support meka pil nun siami siliguri om tun Bible College le nula atri adar dharamshala lama rombol mete anni te chuan faith promise mani bial pe ka tur shelo bal te ka lo om theya chuta chuan mani branch shai tu te kha in kha show levin agar lo zo che don ya faith promise lu dan ha thaang sau dali lama training ip songa bali aluta cheng sing ni sanga jani sonsari bani ania EDMG training ip songa aluta cheng sing ni sang ni zakwa ania NDMG North lama training ip songa pathung aluta cheng sang kwa sa som ni ania ava in ip za songa pasari aluta cheng singa sang sari jani somthu bani ania faith promise hi ala pek zel theya pek theni pal lo te kan lo omani chon kan shwai to te na pek zel theya ni tuna chon member in share na hun kan lo mangang
zong zong te is a vai is what means like a mutsewa when he home the need an iron and fellowship they are fein ang love need a flow he addicted made zai te pon nuam in ni ka chuan SDM3 in an conquer tribal te bo ha adi theng har wong ha adi report ko ron pick my kan siya take to think ko introduce it dua an mani hi US changa local niya so Colorado le Florida changa niya an mani hi to yes I would like to welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ and thank you so much for the trips and the investments that you have made to be here with us and we are so excited for what God is going to do and we are believing because of your faith, all of our faith joined together, we are going to see the wonder-working power of Jesus. And it's a prayer that you will be blessed through this fellowship. Thank you so much once again. Yes, SDM3 kung saan ni som ni pagi kung saan ni som ni panga shoy tu te sign introduction karon ni anga le leader tan ku Freddy Zorin to kung ay na chugo try ka lo ding thiem so ang ka lo ding thiem. Assistant leader, Tanval, Darren Klong, a shot sale. Secretary Tanval, John Rebel Moga, came up. Assistant Secretary Tanval, Isabel Klong, came up. Finance Secretary Nula Vala Diki. Treasurer Nula Ning Sami. Gen advisor hi Dr. Larin Omar Hyang te le pusi garam lian te ane. Committee member te. Upiang ka an bin kalo la mga chon 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 kan alo ding zer mi donya. Committee member te nula ro tluangi nula JK le khongai anunga ma so no mani nula Grace le tluangi nula zero ne kimi kan min ka la pian ka khongai ka chon chon kan alo pian ka lo ding donya nula zo chan moi tlangwal rin heta tlangwal Joseph le ditsak anunga ma so no mani tlangwal Arlen biak sanga tlangwal Valel chuanga pumal som kima te anni pumal som kima le chu tlangwal ve anni yes SDM3 committee shang te SDM3 committee chon ganung volate at sakzok nan le afel fai zok nan sub committee shang din ani chung te chu heng te ani program sub committee and mikalolam to lawanga khong ai thi hom na second event han ni lokila chon chu result next an kolomya program sub committee heng te ani next program sub committee rongbol na tlang pui enge program sub committee hian anti kan ti chuan heng hi ani SDM3 fellowship le activity zong program siam next media and documentation sub committee thi hom na han ni le lokila second event which kan la tlangwal ve kan ni yes media and documentation subcommittee te chuan enge an ti chin enge an rong bom le tlang pui kan ti chuan SDM3 fellowship la sir le program dam atana promo video le poster te an siam chin SDM le SDM3 in fellowship ate tha an la SDM3 Instagram account la khan post chin bok YouTube account siam ania heta hian tun tom le tom basa chalai rong bom la video te upload chin ani tun tom atana video en le tu siam ania fellowship kan nei to ni bera chwa ani ang committee pa in cho voi ni ni khom bok ani cho ai hi oi mo khop mai ushering and refreshment subcommittee heng te hi ani second ni thiro na han ne le lokila ushering and refreshment subcommittee rong bon na tlang pui chu inge kan ti chuan heng te hi ani SDM in home na usher tu te ruat usher te briefing ne pui chin achuna min in home bana into orders yang le disposable le modam te boy pui chin ani media and sound subcommittee thiro na han ne le lokila media and sound subcommittee rongbol na tlang pui chu hente ani fellowship apyanga musician le la shuai tu ruat ania SDM income activities a true ama SDM music subcommittee nena tho ho chin ani
evangelism subcommittee te chu heng te ani heta hian kan member nula pilarin hlui hi nula ani to lawa pilarin hlui ti tu zo ania chuan chu kalo edit thengin ani evangelism subcommittee rongbol na tlang pui chu heng te ani SDMG committee chuan kan huam chunga kan member ten tharau lama an mamo na te achun huna an lam theina turin evangelism subcommittee din ani evangelism subcommittee phalap na kan huam chunga kan member te Trin ania November ni som pathum sang ni som ni pali khan pujani lal ram than puya munirka te chu ko kan tloa pathian thu le zaya in pol ho na hun ho thak ta kan pan pui ani December ni som paruk sang ni som ni pali khan nula omi munirka chu achen na tlogin pathian thu le fak zaya in pol ho na hun ho thak ta kan pan pui ani heng kan tho chwa hian bial shoi tu te le kan advisor ten min tro dong chin bok ani SDMGE activities shang te fi hona ilo ne mu zaipo rongbol na SDMGE fellowship SDMG outing year long competition le faith promise te ani engi zaipo rongbol na chu in lo ti chuan heng hi ani SDME zaipo ni chalai puta om ani angin SDMG committee chuan conductor le assistant conductor te arwat in khoma program danga om lo chuan lazir na hun man chin ani lazir pa worship chungchang zir na le kan lazir lai manga pathian chi bai book na hun te po kan advisor te homin kan mang chin bok tun term chung hian DME le SDME in khomna voinga la kan rem to voina in khomna kan reba chuba chen a vine voirum ani chu SDM zaipo rongbol na hi atu apiang tel phi ani ya la tel ngai lo te po ron tel ve turin ani som ha bok ani SDM zaipo enkol turin heng mi te hi wat ani conductor assistant isap leltong kima assistant conductor Rufredi Zoren doanga puwala ka chon check Tangwal Joseph da dit sakte ani SDMG fellowship Tunjam chung hian SDMG committee chuan 13 Sunday Pasapera fellowship nei chati ro khol na lian thama om lo chuan fellowship nei zia chin ani fellowship kan pandan tlang pi chu zai ho special item sharing pleasure de pathian thu tak ngai thang nan te ania alok thakin kun limom tak kan bang zia chin bok ani SDMG fellowship lim tha chen kan te thi ro na ilo ne u SDMG outing Delhi Mizo chalai ti hi Delhi kan lu chwa vere na insiat kwa achat zo ka rong bol na thoho tura ka lo in ne zo na November ni kan sang som ni pali khan outing kan ne team building activity chi shang pangin in ti hlim na kun ho thak ta kan manga hemi sen so in SDME in mintum saka long thu kan sai kal bok ani he outing hi anu zela DME SDME program ate zaipo le activity da ate log na kan munasa ema tam thara po hetia ma hun man le nge ni se cha kan ti bok ani year-long competition lazir le activities pia langa kan attendance performance chincha chani se kan ti kumto pa pia chaber pon le long kan semna le ni se kan ti bok Faith Promise CDM Faith Promise CDM treated kanin real ball nan le missionary support nan kan mga tuna kan missionary support make te kan DM3 secretary kan lo so to thama ma se tu tenge anni nula achui dharamshala rong bola khomen hi ro na han nei lo kila dum Bible college share dun ama berni ki kema kani yes chuan ha zong kha kalo kwan thi chu nia chu atop pe ai long thu soina ama sabin pathian te na long thu kan soi duwa hi tun ton chu zong in pathian kai shwai na pathian om tuina pathian chen chu na kan dong sa eri ma chu chu pathian te na long thu om sen ale pe ga chuan nu le pa chong china
SDME kan van in MM to do the part and they tawa min support to again min trong try sat rem to kan ding china wai kan tha amwa kan zam lo ani chuan chuan do the part te SDME atanga lo in khom te an omani chuan chuan lo to kan soi ani SDM3 member zong zong te chuan lo to kan soi boka kan member te chonen lai takin ushering te en kim hi zanina decoration te bo với thì cần thật là Fridayและ Saturday กันthật làว่าช่วงนั้นเป็นบาร์ที่ฉันเห็นหลายแต่ก็แล้วถกชีนเต in the vine again in ช่วง SDM 3 I win ลงทุกคนในสวิตพวกนี้ถ้าสมมติกันก่อนที่ช่วงนี้ก่อนไปเตะเอามันอีกช่วงนึงที่นักการเชียร์ที่เลวิโดเนียกะโลเม i tunakan temin kuoten sedewa chuutelo zin sedewa i kan khona temin anon suna sedewa nika khona kan khoin turbulence te kan top thina chum kara kan khodonen lo thon sam te kan ni thin chutia gok chon kan hring nuna hian harasat na te sheom na te beidon na te tin so setanan na sa takin rilo mangte mo kaya mangte kan beijing amai ro chu Krista huan tap tu te chuan hengi pathian ko mai na zara kan ne le china chatuan nun na hi Krista zara kan ta alo ni ni tuna chuan kan to so tu tu doktor lai man kinte wom te so no amen alba fakina hose. Praise the Lord. Okay, God is good and all the time, and yes, so it's very wonderful to be here tonight. And there's only going to say but even for the interest of our friends here, I will also just might go in English. So I would just like to take your permission before I go further. Hey, Zaina, SDM3 then. Thì mà đi program kan buat saydon yani technical ta ve thani to hetiam ang hi kan shime lo ni thani kan se na san su kan trong trai lo mo dat pa sai na yani lo thu kan lo soya lai bo rok nei tu hi ni nang ma hi kan mo ber tu sia dalisu ilal bera SDM3, DM3, tele, klai local form zong kovela panam na san ko hi dal panang mai ini Father, we just want to thank you tonight for your faithfulness. The very reason that we are here is because of you. We may come from a different background, different countries or different families, but Lord, we are one in Jesus Christ, and so we just want to honor and we just want to lift the name of Jesus high. And yeah, we commit the rest of the program into your hand. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, yes, I have slides called Rema. Where is it? Yeah. Yes. Like a lot of film. Oh, wait a minute. Kemi flight จะชวนคนนั้นดีกี่พวกหัวชกตู้กันอย่างเลี้ยงหรอวะthe flight eternal life is not me who name it, because it's someone from the committee member. And while we were preparing for this program, which was about 2 months ago, we never know the things that will happen in between. And one of the very major things that happen in Aviation India is on the 12th of June 2025. I hope you are all aware of that. There was a major accident for a flight AI-175 which has to take off from Ahmedabad to UK, and they never soared up high, and after just 1 minute, so the plane crashed, and so about 241 people of the inboard died. And why I'm saying that is now it has become very relevant. The flight
eternal life ตัวเนี้ยกันสวยนี่อมเกลียวเมียฉันสุเกี่ยวกับสินโฉลูกกับมันนี่ค่ะเนี่ยไอ้กันสินอาการอะไรเกี่ยวกับสินนะกันเราโทน่าชวนตัวนั้นอันนั้นเราไล่เบรันนี่ตลอดอีนี่เราฟิลพรีเวมตัวไอ้มันเนี่ยกันเทรนด์ได้ประคัดเราสินให้ชวนนี่กันสินเชื่อลูกทุกการที่กันลงบอลไปประคัดที่นั่งมันนี่ช่วงเวลากันเดือดจ้ากันชอบมองหัวยันตีนี่สุด So I'm just telling you, in India, in our country, this, if you have to choose the timing of your travel by flight, you're not going to choose this time because there was a major accident which just happened about a month ago. And in addition to the monsoon rain that we have here, with all the turbulence, it feels very real here. So that is what I want to just point out. Hey, for India, I think it's the maybe Patian here in Vainia Thai local home the hip. Patian to the Kakan home that's on him. Siang Zokle, real Zoka connect here with the a Chuan or flights to an head on Atakisu, Michael where is Michael? About me, pilot Michael. We have the real pilot here in the room, but maybe probably he left. Hey, man, you're going to see more Kalagania. Air India Express to get Air India Express to come on. Alright, okay. He can go Lavesh Shima. So it's one not the in a to because Zone is all back to Rinka. I just want you to have a question in your mind. What is eternal life? What is everlasting life? Again, Satuan Nunakan can do a lot of things. Tika, Zona, Lunzo to Rinka to getting so photo later ay Iran ate tunay Palestine ate mintia so tunay me ko belen mintia an kami me tunay me kanin in shit so July ni khan US Texas state da tuilian na wangin no pang camp on thi in shemate ni tro so an mi za chuang an thia so ai ani lo ka h khalai ke mani an khalai tam takhi Kerala in Kashia, hard attack of Angmi Pali and he and Chief Minister in a investigation thing now wrote in a sense of a me and T and T. So that's why when you local Pohian in him doing cannot take and could in Tasela. But he and he Tona Hunkanti and it's a Tuanuna Kanti in Nicolo him to make it and so on. See, we may be thinking of eternal life. When will eternal life happen in our life? Is it happening right now or it's going to happen life after that? And so today I just want to take you around from what I see from the Bible verse. And so, so yes, ini it's a tuan na tu. Ngày đàn anh em như là mấy thế cho tuần nữa lâu ngày đàn dùng trong lâu đàn chỉ nó ra mà sẽ với miền cho anh lâu xe lâu thang tuổi cái đúng không? So I'm going to speak about eternal life. I just request you, you may be learning or you may be preaching about this topic several times, but today I just want to request you to unlearn yourself and we'll just go through whatever what the Lord has to say to us. Sa tuan nun na hiyan, kano ba kayo sa tuan reason searching kung saan ka danayan ka lumiyan uy kompet ke dia sama pakatian kung saan Sunday school ang circuit ito so saan ka danaron ka aron sewa nga so ano re levang mga kung saan ka danaron ka lang sumiya sugro ka no sa to len chandon so kan din ito and that was the definition ka ito ito sa akin sa ito lo metro harder I metro so eternal life is more than just endless physical existence. Sa tuwan nun nahi kanti nun nilaw tulunat at siya may intranan eh. Dali suwa Kristane na ilet si Daniel ama na lendun sa indun ako sa tsakni. Hehi, ingin tingin di sa Bible ato ng niluto ni Mase, kaya mga lo holok lah krisin. Tuloy kami doon. At sa tuwan nun na kanti hiyanin kanti hunat suwan mo hay sa tuwanin kanti hay kil patiyan ramde po yung kanti hunat hintura ka ngay sinutro. Mase Patian ram tu chang te tu na sangania sa tuan na po hi lali suwa Krista mi datan hianin patianin Bible 20 milo sulani next slide ang kala patian tu
went to Greek talk about and then Kaldoni or Chakome. So today we are just be ready to learn something from today, at least some Greek word or some Hebrew words, and maybe I just added just a few words here. So hey Bible kay in lo enaka Johanna bunso pa sa rinchang thumna sa hitsa tuan nun naron so chat meaning tro. Hey hitsa tuan nun na ani nang pathian tak chole ikri Isua Krista shiat atini. Hey, and this is eternal life that they may know. The word know or the word shiat is ginosko. This is from the Greek word, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. So we can just go to the next slide. Any ginosko. So let's just learn something, okay? Ginosko. Sa tuan nun na so Isua shiat hini. Mel shiat yung the swing on your time. Oh, sa tuan nun na kan tiyan. Oh, sa tuan nun na kan ita tiyan. Ring tu kan pia lama hen. Ingin sa tuan nun na Bible na lang swing tu. Ginosko ni tinaron swing. Kamo itil Isua shiat om siya tu. Chumuril kay ma siya tuan ya. Hey ay mizo tong kendo pa nimla englo may kaya pinalo lamang ito wala. Chumuril taka shiat na ton shiat at saka shiat fiya. Miso yet and sin me shiat na pia lamang. See, I can just ask one Adam ale evi ay ne kanin Genesis Biblia kanin Adam at what anu pia shiatin tro. Adam knew his wife because this speaks about an intimate relation. Okay, knowing who he is. Hey, yada ti koin hey bai tong san so ti shiat sian na ril taka va shiat na mi pale nei che kar shiat ne ko do me. Asan ni wait in Isua Krista na kay shiat na po mo. In shiat ril na in bongsin na ako sa ni. Isua in marriage sa tiya may turong kal anlo. Personal level men shiat do fa kan mo. So to try hey ginosko siya po hi. Isina a previous slide han reman kal lelok te khong ite hey kan tiya na lelok of yedong tro. Hey tiya lelok te wa. Hey hi sa tuan na ani. Nang patian ka sole iti Isua Krista shiati. Oh, sa tuan nun na om siya tuma wain niyan lali Isua Krista kan shiatin sa tuan nun na kan niya. Oh, hallelujah, amen. Lalpa fakin ang raksa. Sumi tui rintu Christian kalau Christian rama ko oma upafa kan niya kan kapua nilopan kan chenompa reverend niya kan nilopan kanin lua napa pastoran ni vela halo mong su personal shit mai fiat tuan an saya fiat tuan thoi la ko lo ning so ni ke hey tawa ba ka zo da e van ta mai kala ni man ti ni in cha mai the in cha da pan ma sen ben zo cha thong ai ne tu avang va ka ban che tien sia la o ti ma se ti hu kan ni son ka kal ve thong ti ni so hey kan kan cha pe ni man che koนึกไม่ถึงเลยก็มันจะมีก็so yeah it's good to love hey see the Bible says very clearly in Ecclesiastes 11 young people it's good to be happy oh chalai te u him ro ti ni oh pon na ba himi chalo so kan ya pathian om naman himi na tro hai kuara ma den worship an ano lan zuang ang po wai pe so ya kap do na kap do me ko zuang ang te pathian fak nam nai pathian setting a hianin a him the you can enjoy it, you can be very happy in a godly setting. Because the world may tell you that there is no happiness in this kind of meeting. I said, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. But here la chuanin hima khalim na o tat ni. Wai de hin kan hin tu ni su. So ba pathian ram nu hu kha kan sui ni ma se tlai ai ta ron sui chu kan Isua hi kan ginosko ngai just bo Isua hi cha tuan nun na kan nei get lali su san ke shit ngai shit na su to so ni step by step in kan kal so do ni hey ginosko om te chu ni sar ma khan next slide so ni next slide like so ni en tin nge Isua chu kan ginosko kan shit so how can we ginosko Jesus? How can we know Jesus?
ก็เราสวยเจ้าว่า solution ก็สวยเราจะกินโดนเรามาใช้สวยตัวอีสัวที่อัดหัว See you may search for Jesus in ประเทศที่เขาบอกอีสัวต้องการผสมเทกันวันที่ไม่เที่ยSDM เนี่ยอีสัวอเมนที่เราไม่เที่ยตลอดให้ตาเราดิ้งเอาแค่สำเราเซ็กแค่เราว่า Presbyterian DMPC อเมนมีเบปติสอเมนสาวประมาอเมนกันที่เวลไม่เที่ยมาเซมอีสัวอัดหัวกันหู See, you may search for Jesus. You may search for Jesus here and there. You may search for in a particular country, or in a fellowship, or in a denomination, or a congregation. But we see Jesus. We see God in the Word. Amen. Because this is what the Word says. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. There is no debate about it. Hey, so Presbyterian UPC กันดีว่าว่าเองวอร์แบบที่เองกดเราก็มีลิ้นเสียเราก็อันนี้ก็ให้ชุดให้ argument สองหลงต้องผมตรอกอันที่ลิ้นทัวออกมาทูจุกันเนี่ยนะว่าทูจุประเทศนั้นชุดบางส่วนนี่บอกประเทศสมนัดชาเบอร์ชุดอัทูอ่ะมันรอจุดช่างช่างเทนิกันเชื่อบ้างครับอันนี้มีมาเนี่ยมีเซลล์จนเป็นลงทุนมองดูเป็นกระบอกselain itu sebab bekal dengan anjing selama ada. So ini vibe apa yang aku ingin cakap tu bel campur campur kan. Sebab itu belau kan bel campur, bel campur itu lebih bel tu. So ini adang le cuma tinggal dia buat. So ini ejak mana ni kong cing. Kalau pun in kong ni buat saya, ini bel tu orang kalau ni lawan. So there is a common saying. Meeting without eating is cheating, you know. So yeah, we make sure that we eat something even tonight. So om jadi mau mitam tak cuan yang biar chan bulu bang deh, aja tu daman bulu bang deh, aja tu enggak mandi, van niveri man bulu bang deh, anfak kalau ciri, masa kok apa ilo reng, mi kalau dia mahal mat suam je, patian tu kalau tak me. It is our part to welcome, and it is the power of the Holy Spirit to change their heart. Let's just welcome everybody. ก็มุ่งเชียนชั่วโมง fellowship กันเนี่ยกันเชียนมากกันชั่วโมงเราเองนั่งเวทีพบไปไอ้เจ้าดูดาวเวทีชั่วโมงไอ้เจ้านะครับโมโหเวหมอซึ่งอะไรอะไรไล่เวก็ไล่ตรงไหนหมอดูด้วยมาเสียหมอก็ชื่อหลังโจ้อาทิตย์ส่วนหัวเดินจะมาเที่ยงทุกคนเราชอบเลย fellowship น้องนั่งเวทีแหละไอ้เดี๋ยวไปจนเมมเบอร์ขับไว้ลงตลอดอินคอมโลฟันตั้งแต่ชั้นจุกันในส่วนจุกันตัวน่ะไอ้ชาเดอร์ตัวไปกลุ่มนี้กลุ่มทุกตัวส่วนนี้อันนู้นลงทิ้งนี่มาเซตประเทศถุยส่วนนี้เอาผมเองให้กันชาวบ้านนี่ออกจุดจะตัวนู้นนั่นจู่อิสวาคริสต์เชียร์อัติอิสวาเชียร์กินอสตัวนี่เสียเองที่นี่อิสวากันกินอสตัวถูกกันอันนี้นั่นออกฮาเลลูยามิลลัดมาฟิกนะบอกเซตส่วน next slide กำลังออกini sahaja, ini perhatian kan syed dan kong campur tu atua macam ni, campur kan speaker, amuan mail campur kalau kita lah buat tu, kovel lampang worship pun rumah masih, worship team faham mau modify kalau perhatian tu kan syed nak alasan kan, upaya usia apa perhatian presence kita feel siap tu semua.ใช่ไหมนั่นเองทุกมันประคับทุกสิ่งก็จะกันลุกเงี้ยเตี้ยอาจจะมองแต่ประเทศทุกมันเชื่อจนมีคุยถูกให้คือจนถูกจะว่าจะประเทศทุกประเทศที่ส่วนต้นจะถูกจน next slide ประเทศทุกวัดกันเชื่อเองรักสวอันนี้ประเทศทุกกันเชื่อจะยังริมนักกันเนี่ยให้กันตอนนี้faith comes by hearing and hearing the word of God จุดที่ชวนรินนั่นจุดเชียดหน้าฝังหัวรินโดนชวนนี้กันรินถูกเขาเชียดเพราะต่างไงตรอชวนนี้เองกันเชียดถูกจูคริสต์ถูกฝังอยู่ประเทศถูกกันรินนั่นหลังที่ฟังกินถูกจูแค่ไรผมส่งไปมีนักการเทศชวนนี้ให้อิสวาคริสต์ครับ the author and finisher of our faith กันรินนะรอนที่ฟังกินตัวและเสียงตัวตัวส่วนนั้นอิสวาคริสต์รินนะฮีประเทศทั่วไปโลกมัน
cho nên do chỉ mấy thế tôi lại du lịch nặng cái này cái thì mấy thế mà anh em cái riêng về tụ bốc sẽ là cái riêng nặng cái đau này nó tụ sao mà và thiên thủy cái một cái chỗ đó ấy cái u reverend bị tên mà là hay cái xoay tụ cái là mình xong cái machine zone tất nhiên anh mà thiên thủy cái sẽ là cái guarantee ông lo riêng nặng nó là thiên thủy hiอีกข้อเวลาการพูดมันเราหน้ามาสักบิลลี่ Graham มาเต้เลย evangelist โรงคุยกันที่มาลายมีเดียมุงเดียกันที่เต้เลยตุลาข้อเวลาช่วงนี้Daniel Colenda เต้เชียนาให้ Nathan Morris เต้มาเลยที่เด็ก evangelist โรงคุยกันดูพอเห็นมั้งอันว่า preach เบอร์อันทุสวยเบอร์ทุกประเทศถูกตัวหินมีลูกเลยอาจารย์จะหน่วยส่งมักจะด้วยหน่วยลิ้นหน่วยงานเต้มามันชุดตาชุดอันสวยชุดฟูอินมีอะไรมันก็สวยถูกประเทศถูกที่ริมนัชูเชื่อว่ามาชุดที่ชวนริมนัชูเชื่อหน้าฟังอินลงชีน่าตินเชื่อนัชูคริสต์ทัวฟังอินลงสัมผัสเชื่อแบบว่า so then faith comes by hearing and hearing the word ประเทศถูกทางอินมันก็วันนี้แต่จิมกัลชาอินละสิกเดี๋ยวพอยมาอันไงนี่กันอันตัวเวด้วยทวันพูดเวพูดทวนกันส่วนตัวองค์เขาเวลกันงำนั่นสมองกันริมนั่นสักทีนี้กันเชื่อว่าเราต้องบอกที่นั่นสวยหล่อแรงกันละกูเทตุนาทีกันเทเราไล่ตรงใจที่เป็นบางโลกว่าซ้ำดิพิงกาเกี่ยวกับบุลเลลับบางบุลเลลับบอลโซนหม้อพายละกุลโชน่าลูกคนโยเกี่ยวกับไม่ลูกคุณเนี่ยคุณนะมาเสร็จฟังสร้างอามินันทิ้งพาราตักไม่ช่วยกุลตัวเราเลยที่นี่ตั้งแต่นี้มันอัดตัวมาช่วย see I'm just elaborating about one of our friend who kind of looks so cool on the land but they boarded a plane and there was a big turbulence and so as the plane started shaking his coolness always just fade away and they were just shouting out very frightened so อัตโตปะกันงำนะกันมีหัวเส้นนี่มุดจะมาประเทศทุกคนมีหัวเส้นเดียวกันให้เราไปจับมันเสกเดียวนะสมัยนั้นเราไม่หมดแล้วนั่นเราที่ and there was a joke and he joke ออกมา KTV blanket สุดนะแล้วเขาจะสวมหนวดมันพูดว่าเฮ้ยผมบอกจะภาษาอะไรกันเนี่ยและตัวนักคุณนักว่านี่รำไว้มันจงใจตัวมันกันลงมือเล่นเพี้ยนตัวมันกันตัวลงที่นี่มาเสร็จช่วยเนี่ยริมตัวเด็กที่ตัวประเทศตัวนี้มีสิ่งท้องสุดท้ายตัดช่วยช่วยกันลงกินดอสโก้ช่วยกันลงเช็ดช่วยมอรำไว้ไปนั่นมันดิ่งจงใจดิ่งหมดช่วงนะท่านทุกมินเป็นตัวอัฐูเฟเอ็มมินเดลิเกตตัวอัฐูลุกตัวสวยงามกันที่เบอร์ไม่ช่วยเดลิเกชันช่วยเนี่ยมอสวยงามกันที่เบอร์ทราฟิกโพลิสเนี่ยไอ้ตอนเราพักกันไว้ทราฟิกโพลิสอินพาเต้นออกมาเนี่ยตัวกระชับช่องมันมีหลงไอ้ตอนเรามาเสร็จสวยดูที่มันตัวเนี่ยเซอร์เวดอุซอร์เวดว่าเห็นมั้ยไฟทรัคเกสองพันดิ้งในไปอันนี้กันดิ้งเป็นนักทงตักเต้นนั่นช่วยกันโค้งเดี๋ยววิดีโอเหมือนกันสุดอาจารย์จะบอกอันถูเป็นตู้ค่ะ SPM หมดดิวตี้ดิวตู้ก็อันนี้คัดเมนี่ข้ามีคนช่วยงาน SPM หมดเนี่ยทราฟิกก็มีการดิวตี้ดิวถูเอาไปเดลิเกตกันลงวัดดิบุลาอันโลกาลาการดูลงคุณนั้นการนั้นจะลงพารอตินเองก็จากโลโก้นี่มาเสียขัดไล่มอเตอร์เลียนดูไปคลานจากดูคนดิ้งถงอ๋อช่วมีช่ววันนี้เห็นกันเชื่อที่มันข้อเวรเนี่ยกันงำนะกันห้วยเส้นนั้นตักที่ประเทศถูกกันกินโนสโกประเทศถูกกันเช็คกันลงนี่สินั่นน่าพวกกันข้าวม่วงที่ลินที่บอกอินเตอร์วิวนี่ต้องมันบอกอิสราเอลข้านักขบวนสงฆ์ระวังซะกินอินเสียงนักขบวนเนี่ยระวังซะไว้บ้าเพลงนี่เราเลยสอนดิบุลเมียนเทียมกันเลยมูฟเฟกเนี่ยตลอดฟุตบอลอ่ะวันนี้เขาเองขึ้นมากันเขียนรถกันนุ่นชิมาช่ำวันนะสัตว์วันนุ่นนะมินเป็นตู้ชั่วโมงประเทศถูฮีนิวเราตัวกันช่วงเด็กเด็กชัดวางกันนี่เราช่วงเด็กประเทศกันเด็กช่วงเด็กชาตินี่เป็นรุ่นเขาถ้ากันช่วงกันโดดาวช่วงตลอด
มาเสปะเทียนถูกันในเฮียนทำวันนั้นจะตัวนึงนั่นจะมินเปียนี่ I'm just stressing on the point that when we ginosko, when we know the word of God, we have peace. Because even Jesus says, peace I leave to you, not what the world gives to you. And the peace that comes from Jesus. ขมวนนักการเมืองเชียร์เจ้าเกย์มาขมวนนักการเมืองเจ้าดีครับจู่ๆปะเทียนถูกันโลกิโนสโกปะเทียนถูกันโลเชียร์จังเลยส่วนนี้เอ็งที่มีสิ่งตัวนึงเนี่ยนี่อินกันหัวมันเรียกอักษรเข้ามาเห็นเอ็งเราดังมากกว่าเราโซลูชันดังกว่าเราเกย์มาพอให้กระถูวัวแต่เกย์มาตีเห็นโมตีส่วนเห็นเกย์มาอมแรงเราตีขันโมอิงก็มันเนี่ยช่วยตัวกันนี่เราตีล้ำมันนี่เราเนี่ยให้เขาช่วยตัวนี้ก็จะอันดูเฟซเกย์มาเนี่ยกระถูวัวอมแรงเราตี Abide in me, in His Jesus invite His followers, His disciples to abide in Him. Kay ma omreng lo kay po nang mania ko omreng ang paying to great share omreng lo chuan amay na ra thelo bokin nang ni po kay ma in omreng lo chuan in ra thelo tu. In siar pai tam tak in siar ka thei ko he ka pian thang ti mela mana ka she to le ma sa voin ne ka chirin aron thar le chirin. Hebrai bung li chang so pa dina ngai ten dikha เทียนถูกชวนนุ่งมาที่ละติดเฮียขันเด็กเชื่อมตัวนี้ง่ายเป็นเชื่อมานุ่มนั่นเลยถ้าเรารู้ตัวเลยทิ้งเพื่อช่างเทคเพื่ออะไรเนี่ยที่ลุงไงตัวสมส่งโป๊ะเชื่อที่จู่ๆเทียนถูกนี่จู่บางส่วนนี้เกี่ยมาหรือเทียนถูกกันอมเทียนเกี่ยมานี่พอหิกันโล productive ไป so when we are full of the word of God we are more productive even as a believer in a Christian life, when I am filling myself, I fill myself with the Word of God, I know that that's the moment when I have my highest confidence. But here to work the car, oh, we came up with no, Nandi going to talk. Two niggas on the sun. But here to work me and Kayan and Bull on the one there. Male child and Bull on the one lower. Today, ประกันเลยว่าสับถึงไงสังมาเซ่ว่าเมลเคโลแล้วก็สวยเลยประกันว่าสับถึงไงสังสับพวกชากันเดียวมาเซ่สับหรือว่าผู้เล่นออกมาหน่วงชิงมีอะไรก็ฉลองเจอตัวนักวิทย์กันมีกันผู้นักวิทย์เอาฉลองเจริญหนึ่งของบอลอันบุลออกมาตัวแม่แม่ที่มาลงมาปัดมีอันวุ่นร้อนอาเฮียนี่อาฉันที่เราปัดเทียนมีอันดีเลยที่เราคิดอันลงมาจนเราหมดเลยช่วงส่วนนี้คนนี้อาเฮียนี่ปัดเทียนทั่วกันของเฮียนี่kay mani ko kan productive pero kan him bera kan ha chol ber chon atop nan he ka ka ti zum ang lali so ko bela local chan beri nge ni tang le so I've made a questions here again. I think you can just see the slides. What is the main purpose of Jesus coming to earth? But here in Kovel amang ai ma amang ai ka chu pa ni tro aron amang ai ya chu ti chuan amang ai kha amang ai chuan in thil pek ni na zom azuman achun zom ni tro a khom mal nei chuna pe ama chu tu po aringa piang an moral lova chatuan nun nan nei zo nan ti he flight chatuan nun na kan nei nan isu kan ship thi nan isu ko bela kan ni min mangai mo kan mangai te thil kan pelo thelo chu isu Krista po hen ko bela mangai ma se a purpose ber chu chatuan nun na kan nei ka tura lo kan ni kan shape ka Bible a chuan atirin pathian mishing a siam khani chatuan nun na nein amani na leng nun do na siam ani ma se mel ma pa Johanna bung som chang som han ek sai kha ru mang chu ru tu le ti hum tu le ti se tu lo chuan lo kal lo ke zong nun an nek nan tam tak an nek nan lo kal kan ti chu seven na ron ru to zong chatuan nun na kan nek sa lo ru kha dali so Krista hen aron kal hen minon pele le ni Amen. Lalu kita nak bilang kutin benteng orang terlalu. And another reason again. So see, this is the purpose again. Isu alau lan san mohi insya Allah macam dia bolan betul dia bolan hingga ni. Hari saat nam mang anda depression, anxiety kita pathian aja ni dilawan ni pathian tu jengka syuru bukan ni. Mel mapan kayak soal kong kan so cara pathian tu po kan selo kay mani tu kan oma atau bahkan pe kama lepa hen at ay min pe kaya sa min pe kan tile chutia kan dilaw
เขาเวลประเทศนักขันอมโลไปกันโลเบยดงชีมาเสียชุมีชูอิสวคริสตาร์มกลาเดียบอลกันทั่วเลยที่บอลตัวนั้นของกลานี่ไอ้กันชดนี้อ๋อชูของจันเวนี่แค่นี้อิสวคริสต์หนุนตั้งกันในด้านโลกกันเบสในกันในด้านโลกกัน The reason the Son of God was revealed was to undo and destroy the works of the devil. The devil comes to kill, steal, and destroy. You know, you may have diseases, you may have anxiety, depressions, and no point of living your life, even a day. But God gives an abundant life. God gives you the reason to live. And we found our purpose in the Word of God in Jesus Christ. So, I'm just saying, oh, so then, I'm going to say, oh, hey, can you know, oh, came in a two number, say, Kabul, so me know as one came in a of ring, the Boroka, little pump walk to ring, and money rolling through Zinga, last winter on the young. So, the last line here, so Vangin, hang two, here, little someone, she wrote in the off, and someone not two words here off. A word can shit in, but here can shit CNN. To me, you can someone not the end. Oh, to talk on that's like to subtone it on so that's all I can present for today, and I will just end the speech with prayer. Is that okay? To try long on. Hey, when I don't visit friends at home, not can deal. Think I've been boy intimate. Can learn one and get at the point. Take up a lot of any second do better. Helai muna local hi. Lali so Krista and nun na nei local na manituan. Sumi sa tuwan nun na nei lawan ko sa sa tuwan nun na tu. Until Iswa Krista shit him. Iswa kan lo yada yes. Iswa kan lo ginosko ka. Lalpay na do better. Una ko gusto yang kanin. Christian to intimate him as a lali so Christian no to na kaulo so ama nene in late sin na name to na kaulo at who siya to na kaulo kanlang hagdo ko po when ni hen kan sa fine like so mi may mit sino kila so yung kanin miyan kile tutut siya dito at saan so tại vì anh giàn một năm lâu qua in ông cha đình cái chuyện đó giàn là hảo chuyện đấy nằm tu cả cái thấu tổ lâu mấy cái bài cái chuẩn đề một thọ là ai fear sang khai này mấy thứ này đầm ring lâu lâu na fear đấy cancer này lâu na thế lâu na sang khai này mấy thứ này mà sao vậy nia hiện Adam boy haber tu satuan nun na hin tu lali so Krista shet hin ho ula do vene nang mani mi mal takit i so Krista ilalle chandam tu la pom lo kana mani so no kaniru hanin settle the wila lal pa hi kadu ani lali so Kristai kalalet sa namtutan kedua ni tiga nama macam mana buat saya no amen 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 oh may sing tel oh kuma may kelo oh hallelujah amen hallelujah amen dal kadro binan sa oh good paragat poze hallelujah amen hallelujah amen lal pa aba iban chaem Aba ina tohi ila sun zom re inin ring lo methi ma se aba hina to sun ni mo hallelujah amen oh kan tu tanda to ni oh son ve ni he kalau pian thar to a ma se i so pathian thu sa to no ne kalau mai thina thi dua thing tur mo ka thina ma se voi ni a ni hen Iswa Krista hi shet sian thar ka do ni Iswa Krista hi keiman na ka nei age alien per a cham sam ben turin ka thang do ni ti kana mani son ban khar le lo ko ka te hallelujah amen oh hallelujah amen la pa ka kan lom ta ke hallelujah amen kan ku da thai lo ka se zo le se lo ne la li su ti le
voi mi hian chatuan anun na kanei na turin kum sang ni kal ta khan katan pro sai thia thi na nei ni thole a i thuai chenga i thuai oma chu i thu chu ke ma ni mi lon pe a voi mi atang hian kanuna kangai du ber ka du ber ka ro ber chu i thu lo ni rong se i thu a khat thor turin zai na tang hian karin an thare i swami amen el pan ro pe na sam se Soan atau petana kan kek kan dansa terbaru so keling so culai kena culai tiang le apa ini cabut berer deh som dona na main laut suap hasil soan intelligent transfer dona ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Yeah.
ทัวในทัวเทนทัวชวนนั่นเลยริงตูนุนโซในอิสราเอลและปามากตูด้วยรถชวนอันจังเลจูอันเซียมเฉลอังามุกวิธีอังินขายนันทวมชวังาหาลวินันกานังาเจ้าลวินเกนันกลังอิสราเอลบุงสมลีจางสมทุ่มปะคตาอลาวที่อังินกันรินนักงามากันโซนะอดูเทมาอิสรานุกันจุยเทนานทัวดานชากันเอ็นโฮโดนันเองทัวเทนะทัวชวดานเละจุมดานะจังเฮียนริงตูนนาเซเทตันตะกะโลอมาทัวเทนะทัวชวนะฮีอเวชันนะมาชวนเฟสซาริอาอันเชนะเฮติยางินเฟส1ทัวมาเอ็นฟิอานะเละโคดีนุนนะเฟส2ทัวชวนะเละบรัวกาโลนสามนะเฟส3บรัวกะปังไลตะกะโถไลเฟส4จุดเดียมจันนะ Phase 5 Initial Approach จุมมุนปันจันนะ Phase 6 จุนตัวตักตะกะโถเดียมนะ Phase 7 จุมนะ Phase 8 ดินนะตัวปนาเนียกันนะเลโถนะดาชันนะโถเทนะบรัวกะอัตโถนะอัลลาอุไลเบเลเจสวนะเทนตัมนะเบลตุ Phase 2 เล Phase 7 ฮีอันดีอาเจสวนะซงซาเซลาสมุปริยที่เฮตะเทงชีดีนีอินทัวหุ่นปุ้มปุยซาอาปรุกเจ้าเอาทุ่มสีอันนี้ทัวชวมาอินฟิอาตัวทัวเทนะฮีอะทัวชวมาอินอุลุกมังเคงะอินฟิอาเวกจูลาตุยอันเทนีโตเกมอะโคลอินกิมินนาอะทบเวกิมโคจินเอเงนีตีซงเตอุลิกตะกินเอ็นกิมฟินฟิอาเวกนายาเฮฮีนำนูลเทโลทิลจูดอบโคกันนี้อ่ะทุกช่วงตุรักเนียเรนส์นี่มาทั่วช่วงวัดเฮียนเชียนนาเทนชีนะจุงลำมาตาทิลตีเทนาอันทัวมาเจ้าจวนขวาเฮียนอมเริงรูตีฮีสวาทุเบกันนี้กัลชัวมาลุตุกันเราสังขารสักว่าสมกว่าภาษาเรียเทเนริฟแอร์พอร์ตเป็นเลเกเลมทัวนักจูชุมจิงการานินชัวมีจังหวะสมเรียกปฐุมอันโบราณเกเอลมินเทคออฟพันนักบุรวะกัลชัวเวมัดวามินีทุชิลตุจวนเอ็งกิมตานหุนรัวตอมอโลติอาทุชิลตุปฐุมจังขดาเทคออฟตัวเรนบัวไซเลมาเตหิอปุยโมอีสวาตุอินรงบัวนาจันวาอินกุมสมทุมมาคันีปัทยานราดราจวนเอ็งกิมแล้วอมตัวสมซงอบุโลเอกวามินอาหุ่นรัวที่กันตานะชาเบรนีหุ่นเราออกมาไปเลดินที่บุยอัฐวกันลายเอ็งมาอามาอมความบุตรเราลายนโถนักมันรัวอรินตุปงายอันเฮียนกันมาลำกันบุตรเราลายนปะเทียนทัวรินนักตะกันเกิดตุปอังไงจ้าหงชินกันมันรัวขราวุนดามปะเทียนทัวเชียมโตเก่งมูทินกันกันละว่า
rin ngayon kan Korinthon ni bunga chan sari ti hi kan do na adik tak mewem emergency te thil shat lok lo then nga omin ing tinge kan mach panang mang an na mei de ku na lo thenin autur dik kan sha em kan autur chuan min she theyang em kan in berem chinem har sat mang an la chan tui tu au hi afin kha em a pathian au na chang kan sha em autopilot film coordinator ni danga thel kan lo ti dan thung pa ngai te a zia po ngai to chiang lo le pathiana in khat lova kan ti chan tu awanga angai ang bukin a chele ma yang ti a lo that chian mai hi apoi em the ni van sa ma thlo lai I thlo lai pathiana in kat la chum tura ati ma cha chuan chum lo la van sa nga thlo lak lo lai tuk ver hona chwa mai tum lo la thlo lak lo lai I chwa mai chuan I ka lu thea thona chuang mi tam tak te I chi ai din hil lo taka I din gir thei bokani atol ka chum na le chum le na re tak thlo nu bo hian thil ti swala chiat na to hun hi secondary lo te chung le ka ni awangin chum nu le din na tur pana taxi nga po thona ala che reng lai chuan in kha da lova aton khenga film kurwan parangai ni tirgo polan timothy ne na in ti siam na cha chu ka be zo to a katla siam na kong ka hlen to a rin na chu ka vong reng to ani timothy a bung di chang li timothy a thon ni bung li chang saria ti ang khan aton kan thlen ma chuan in kha da tur kan ni lo atira kan te ko flaya min chan tuya kan thlo chung zong minung tuya thipui le ro pui le har sat le mang an na kan to laya mei le lo changa thimzi nga kan pu thei lo laya min shoi zel tu kan pathian ke ma ni ya thil chani chan tu khan Iswa Kristani thengin tifam kim zel do chu nge chu kan ring kat si a Philippi bung khat chang ru a bola soyangin Iswa Krista chu alpha le omega kan bul le to lo ni zel ro se